Yes, kananya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, akureho twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, akureho twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, akureho twumva amasaha yo ku gicamunsi. Biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Mwahabonye mbere na mbere tubaye ikaze rero abantu badukurikira by'umwihariko rwose bari mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka bari mu gihugu cy'u Burundi munyereke mbabone, by'umwihariko abantu bari muri Korine mu Jejuru, abantu bari muri Korine mu Nanira, abantu bari muri Korine mu Langara, abantu bari muri Korine ya Tongo, abantu bari mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari Gitega, abantu bari za Bubanza, abantu bari hirya no hino. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi nyamuneka muri aramasaha nimugoroba tubabwira tuti mutele agatebe tuwazanye amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi, amakuru aremereye usabwa kuza kumva ukayumva volume bamaze kuyishyira hejuru. Ariko kandi ntabwo twakibagirwa gusuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Zambia na South Africa. Tubaye ikaze, ariko kandi rwose nyamuneka ntabwo twareka gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, United Kingdom, America, Canada, Ububiligi, Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tujya kuba dukomozaho. Nko munyemere mbabwire yuko mu kanya gato gashize ubwo namaze kwinjira mu ngingo z'ingenzi, uwitwa General Neva ndetse n'umugore we n'uwitwa Reverien Ndikuriyo bamaze gutegura inama idasanzwe. Iyi nama ikaba imaze kwigirwamo ibintu bikomeye cyane. Iyi nama turaje tubabwire ibimaze kwigirwamo, turaje tubabwire imva n'imvano yayo yakomotse ku bimeze bite. Turaza gusimbukira ahitwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, turebere hamwe icyo operasiyo imaze gukorwa n'ingabo z'u Burundi ifashe intasi eshatu. Ese izo ntasi eshatu ni iz'igihe gihugu mu bihugu bahanganye? Ese izo ntasi eshatu bimeze bite, byifashe bite? Ibyazo turaje tubibagezeho. Turaza gusimbukira ahitwa mu mujyi wa Bujumbura, umutekano wakagijijwe mu kanya gato kuko bamaze kohereza kampani ebyiri z'abasirikare. Ubu tuvugana mu kanya gato bamaze kohereza kampani ebyiri z'abasirikare. Ese izi kampani ebyiri zasibitse bimeze bite? Mana yanjye, kora subscribe hasigaye, nyamuneka usharinga amakuru. Uyu mugoroba nizere ko turi bubane. Nimba ufite umukurundi mugenzi wawe mu iki kiganiro kugira ngo aya makuru atazajya bacika, kuko hari ibintu biba mu gihugu cyanyu ariko ntimubimenye. Muzi ibiri kuba ahitwa Uvira. Ubu tuvugana bato y'abasirikare yari ahitwa mu ishyamba rya Kibira, nyuma yuko muri rijoro ryakeye hari abakubiswe n'inkuba bagera kuri 20. Ibi bintu se mwari mubizi? Bamaze kuba boherezwa mu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira umaze iminsi upfiramo abasirikare b'Abarundi, kugeza aho dufite amakuru y'uko byibura batayo y'abasirikare kuva urugamba rwatangira ahitwa za Sanje ndetse na za Remera ahitwa za Kiriba imaze kugwa hano. Bato y'abasirikare si benshi. Ababyeyi mu gihugu cy'u Burundi babuze abana babo. Umwana wawe arajya mu gisirikare ukavuga uti ndamuhebye kubera uwitwa General Neva. FDL mu gihugu cyacu zimaze zirakora amahano, zirica, zirakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ejo bundi zizanabagambanira igihugu cyanyu bagishyira ku butaka mutazi ukuntu bigenze. Ntabwo muzi ikintu mwikururije. Nk'ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe irebana n'umutekano, politike na diplomasi, yemeza ko mu kigo cya gisirikare cyitwa Zambandaka hamaze guturukanaho abasirikare bagera muri 600. Aba basirikare bakaba ari abasirikare bazajya bavamo abarinda kuri televiziyo ndetse na radiyo y'igihugu n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibyo ntabwo mwari mubizi. Ni byinshi cyane no tujya kwa tuganiraho muri ano masaha y'umugoroba, ariko kandi atuvuga nizere ko muri tayari rwose nyamuneka tugiye kubyinjiranamo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, Cibitoke imeze bite, turaza kubabwira inkuru idasanzwe iri kwaturuka
hari amakuru arimo aturuka ahitwa za hano muri ibice bya nuza bya hano bya Mujejuru, turaza kubibagezaho. Hari byinshi cyane tugiye kugenda tubabwira. Icyo usabwa gusa nta kindi, kora subscribe cyane rwose, kora subscribe rwose cyane, kugira ngo tugere neza 5 kuri 5. Reka twinjire muri ano makuru rero by'umwihariko nyirizina. Nababwiye ati njyewe rwose muhe tayari, ariko duhere ku nkuru idasanzwe y'uwitwa General Neva. Duhere ku nama iremereye cyane imaze kuba. Iyi nama ikaba ari inama yamaze gutitiza abatari bake. Ni inama yateranye ku isaha y'isa 10 igera kuri 30. Iyi nama yagombaga kumara iminota 30, yarangiye saa 11 zuzuye. Inama yamaze igihe gito, ariko ririmo ibibazo bikomeye. Ikibazo cya mbere ndetse n'igisubizo cyacu n'uburyo kigomba gukemurwa, ni uburyo perezida w'igihugu cy'u Burundi arimo arahigwa, kandi ngo bagomba gukora ibishoboka byose uyu mugabo akageza mu mwaka wa 2027 akiri muzima. Ubwo ni mu gihe cy'amatora, baragira ngo yongere yegukana amatora. Ariko iyi nama irimo ibibazo, nubwo irimo iraba n'inama irimo abagambanyi. Murabizi uwitwa General Prime Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi, ariko nawe acungana n'uwitwa General Neva kugira ngo umwe muri batarimbura undi. Uwitwa Ndikuriyo, ngira ngo murabizi amagambo menshi avuga kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibi ni ibintu mumwe nashidikanya ko nabyo bishobora kugira ingaruka, tukabona ingaruka kandi zikomeye. Ni ukuvuga ngo nk'ubu tuvugana munyemere mbabwira yuko nubwo ibi byose birimo biraba, abagabo barimo baragaragaza ishari kuruta abandi bose bigeze baba muri CNDD-FDD. Benshi baca ku ruhande ndetse n'abasesenguzi mu bya politiki baravuga yuko ahubwo nyamuneka ibi bintu bishobora kuza guhindura isura mbere yuko igihugu cy'u Burundi kigira amatora, tukabona bya bibi cyane. Hari bari kuvuga tuwitwa General Neva bashobora kumutera kudata. Hari abari kuvuga bati uwitwa General Neva bashobora kuba bagira gutya bakamwica nk'uko bishe uwitwa Nkurunziza. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi binavugwa. Bari kuvuga byinshi nyine, buri umwe araza karipura ibyo. Ariko nyamuneka icyo nababwira cyo nuko uyu mugabo nubwo rwose ari ku ngoma, ariko afite byinshi bimuhiga. Nuko uyu mugabo nyamuneka afite byinshi bimuhiga. Nk'ubu reka tugaruke i Bujumbura gato, tugaruke ku kijyanye n'intasi zigera kuri 3 bamaze kuhafatira. Ni hano ku kibuga cy'indege bamaze kuhafatira intasi 3. Izi ntasi 3 makuru twamaze kwakira nuko ari n'ubundi bamwe mu bantu n'ubundi barimo baranetsa bene wabo kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo hatakiriho icyitwa demokarasi igendera mu buryo ishaka, atari uburyo abaturage bashaka. Ngira ngo izi ntasi biri kuvuga ko ari Red Tabara, abandi bakavuga bati nyamara izi ntasi Red Tabara ahubwo ni za M23 zimo zirashaka buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyishure ibyo cyakoze. Kandi ibi intare zasarangwe ntabwo zizajya mu gihugu cy'u Burundi kuvuga ngo zigiye kwishyuza ibyo zakorewe n'abarundi n'igisoda cy'u Burundi, ahubwo Red Tabara ubwayo ishobora kuzatungurana, tukabona ko ibyivuga yuko igomba gusubira iwabo, iri ifite demokarasi igenda ku murongo bashaka, tugasanga nibyo bibaye. Kora subscribe nyereka ko turi kumwe ahasigaye, nanjye kubwira ibyo amatwi yabo atigeze yumva. Tuba dufite amakuru menshi, hari n'ibyo twavuga mukikanga mukagira ngo tuba mu kigo cy'ubutasi kiwanyu. Kuko amakuru tuba dufite birashoboka yuko na bamwe mu ntasi z'iwanyu bo bashobora kuyatwihera ubwacu, batubwira ati ibi bintu mubivuga abantu babimenye batazaroha. No kuvuga ngo nk'ubu tuvugana CNDD-FDD irimo ibifi binini, ariko ibyo bifi binini ubwabyo nabyo biraryana kandi ku rwego rwo hejuru. Birashaka kubaragurana, birashaka kwicana. Ejo bundi nibwo nababwiye ibyo witwa Gervas nako bucakuze gutazana kugarika
amaze kuva muri CNDD FDD amagambo yavuzwa ni menshi kubwoba bw'uwitwa General Neva ashaka no kumugarura ngo yongere kuyobora, ariko ibi biranga. Ashaka kumugarura ngo yongere kuyobora, ariko ibi biranga. Ibi byose rero iyo ushize ku munzani ugashyira ku ijanisha, ubona bishobora kuzatuma ibintu bihindura isura. Iyo ushize ku munzani ugashyira ku ijanisha, ubona bishobora kuzatuma ibintu bihindura isura. Nk'ubu tuvugana, munyemere mbabwire yuko ahitwa mu mujyi wa Uvira harimo harabera ibitendo, mw'abantu b'Imana. Ninkubwira ngo ibitendo, ingabo z'u Burundi ziradeploying umunota ku munota, isaha ku isaha, ariko bari kugarukana imbarwa. Mu munyemere mbabwire yuko hari mayiti zirenga 150 zageze mu gihugu cy'u Burundi mu kanya gato gashize. Aba nabo bari kubona, aho batari kubona barangana iki? Aho batari kubona barangana iki? No kuvuga ngo rero by'umwihariko hari umuvandimwe rwose, nyamuneka ngiye kwatira rwose, reka mbaze muterekeho asigaye nawe mu mwumve, by'umwihariko ababwira iby'amatwi yanyu atigeze kumva. Mu minota mike cyane tubaye ikaze. Bivuye muri Amerika, ngo bivuye mu Burayi. Mbega aho muri Amerika, aho mu Burayi ni hehe? N'abantu nkatwe batunze kubera bivye Afrika, bateye imbere kubera inguvu z'abanyafrika, bakoze mu buryo bukomeye igihe ca esclavagisme, igihe ca colonialisme, uko bivye imyaka ibinjana n'ibinjana Afrika, nivyo vyatumye batera imbere. Hanyuma ndakunda cyane imvugo za Perezida Museveni iyo ariko arishura abakoloni, cyane cyane avuga ati rero abanyafrika, abami b'abanyafrika bibereye mu mashamba bambaye inshato bameze nk'ibikere, ati baraza baranyagwa, baratekereza ibintu byose, baraza barabafata nka kurya umuntu afata inzige aja kotsa. Rero ndiko ndavuga ku ijambo ry'abagabo bashobora kuvuga ijambo ry'injyamunyu mu guserukira ibihugu vya Afrika, bakishura batarya umunwa nka kuriya kwa Traoré n'abandi ba panafricaniste benshi bagenda bishura. Nubwo benshi bagiye babizira muri kahise, ariko Afrika, abategetsi ba Afrika ntabwo bakwiye gutinya izo mvugo z'abakoloni. Rega n'igihe batsindwa muri Afrika bakaduha independence, si uko babiduhaye ku neza, ariko ni kubera hariho abagabo b'injyamunyu bahagaze, barahagarara, bemera kurwana urugamba. Abenshi nubwo bahasize ubuzima, ariko batumye Afrika ishobora gutera imbere. Kaba Lumumba Patrice, murazi ko bari abagabo b'imvuzi bashobora kuvuga ukuri ko gukingira ibihugu vyabo. N'abandi bategetsi benshi bagiye bicwa, ba Thomas Sankara, ba Muammar Gaddafi, abo n'abagabo batarya umunwa, bishura abo bantu bakababwiza ukuri. Mu gihe rero Afrika, abategetsi ba Afrika, ibihugu vya Afrika, abaperezida ba Afrika badashobora gukingiranira no gutonda urugamba n'umutima umwe mu guhangana n'abo bakoloni, biracaduhanze. Nico gituma mvuga ngo urubyiruko n'abandi bantu ndetse batari muri iyo myanya dukwiye guhaguruka nk'umuntu umwe, tukagira ahamuvuma panafricaniste ikomeye yo guhangana no kuremesha abo baperezida bari ku mugabane wa Afrika bafite umutima wo guhangana n'ivyo bihangange. Erega mw'isi udahanganye ntaco ushobora gushikako. Nimba Urusiya n'Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu byashoboye gutera imbere, nuko vyemeye guhangana, vyemera guhangana n'abo ba imperialiste, barahangana imyaka n'iyindi, nubwo benshi muri bo bapfuye, ariko barahanganye. Iyo umuntu agwanira ukuri, iyo umuntu agwanira ubwigenge, iyo umuntu agwanira abaturage biwe, nta muntu yoshobora kumunesha.
nta muntu yoshobora kumutsinda. Cyo gituma rero ntagomba kuvuga ngo izo mvugo z'aba imperialiste ntawe zagomba gutera ubwoba mu bihugu vya Afrika. Kandi buriya abaperezida ba Afrika muri ibi bihe bari hagati y'amenyo nk'ururimi, kuko nibatahaguruka